Kudayдын özü süyü, mehri. Fakat 13-nji çakraga çeyin dagı meditatsiya jasap atpayбыз. Kudayдын uçurun biriktirip. Oşontup da biriktirse bolot, Kudayдын uçurun. Söz bolot. Men har kimdi karganda hareket bolsa bereket bar dep bilesiňer da sizler. Barıň arçy. Alan eme har kim har kандай aytyp atat, birөө 1000 jyl, birөө 4000 jyl, birөө 3000 jyl, birөө mындай эртең келip kaldy atat da. Bunun bar sizlerden aň seziňerde. Kimge aň seziňler biýik bolsa, bugün jettin deseňer, bugün jet alasyňar. Bar sizlerde özüňerdi goluňarda. Аны küçük da keregi jok da. Niyet degende. Oşon üçin sizlerden aň seziňler biýik bolsa kerek. Men berge surogo Hudaý bilen birge boluu, bul adamdın içki dünyası bilen bir boluu. Adam içki dünyasına öňülgende bu Hudaýga öňülü bolsa da. Azırlı şeylerle bizim bir ayar algan kızlarga dagı çöktü dagı bakalı berip attı surolarda. Abdan tura surolarda berdi. Hudaý meni menensiň bir ata teň menensiň degen suroda kırsa ayağa gelgendeçe. Oşonda bolup kaldı. Oşonda suro berip atpay. Ma buga oşonda ayağa menen berip atat da Hudaý özü. Sen meni menensiň bir ata teň. Oşul iki neseni biz mындай karap görüp turgan bolsok göz kızartsa. Biz Hudaý menen ata teňibizdi koşo Hudaýga salış керек. Anda ölçöbüzden öyle çoğup turbayбыз. Oşon üçin biz аны bölüp karaşybız kerek da. Misaly, Temirbek'tin aytkan ayany ilimleri boýunça buga kanday geldi buga. Ata teňi bütele jüregine girip ketdi da. Anam bu kanday kıldı. Pig agası bugası da bul özünden alıp Hudaýdyn jüregine sala başladı da. Hudaý özüň jüreginde bolsun dedi. Karşar kanday uluu nerse. Ata teňine. Mına Hudaý özüň jüreginde bolsun. Bir agam gelip kaldı, agamdy da alıp oturup, "Koy, sen de bas Hudaýdyn jüreginde bol" dep kirgizadın o. Şunçalyk adam özü Hudaý da. Bunu jazalat adamçı. Alan oşonda desek bolat, bugün biz eň birinçi mesele hazır mындай колдорун кармап элдер отурбайбы? Эң биринчи нерсе biz kimbiz bir суроо. Biz kimbiz деген içinde köp суроо жатат. Biz kimbiz деген içinde biz Hudaýdyn mындай aytkanda bir клеткабыз da. Bir müçesi. Barys da bar da Hudaýdyn kletkası. Bizim maksatыбыз emne oşo kletkany çoňoýtup, oşo birgүү. Misaly, çыныгы sүйүүгө ээ болгон adam al sүйүүндө жүрүп, ал oşo Hudaýdyn sүйүүsүнө kirip ketет da. Oşonda adam tur çokusuna sүйүүn jetken bolat. Oşonu karmalyk, biz azыр sүйүү kelip atat, oşo sүйүүnde özün tur alıp kete alбай atyk da. Emekinçi nерсе, bugün adamlar ооруп atat, kıynalıp atat, işleri жүрбөй atat, bari жүрбөy atat. Oşol temada süýsek bu degim da. Azır barıňar oturup, büt oýuňardy teň jumşagala, alamga nur tatyp. Awany kirgizip özüňerden çargla, kenen şunçalyk kenen boldular da, sizler tekteliden çykdylar. Ay bak, nur çaçıragan alamda jarık var. Seziňer bolsa jarykty, seziňler menen turganyn. Görgönüňer we görgüle aýtýar, seziňler iştirip aýtyp atkan söz menen. Bolsa sezgiler oşol, oýgar menen turat bir jarık. Jarık var. Aýbay jarık, oşonu sezgiler. Demiňe diýende bulam tatlyp turlar da. Oşol jarık demi tögörden girişkiler. Tögörden girip uşol nogu alkımlarga gelgen seskiler. Da iki dalın araga gelip bölünüp atkan sezgiler jarıkın tepsilerge koyulup atkan tırmaktın uçuna çeyin gidip atkan. Aşkan çezezgen, min çeker. Dediňer da. Koy bergende özgör boş koy berseňer jarykty goşo özgör menen goşo jarykty koy berseňer
Deregerge girip atkan, deregerme jılıp baratkan sezesiңер да. Колуңардын учуна келди дегенде, силер сезесиңер да, колуңдун учуна келгенин жарыпты силер. Жарык мына кайра тартылып, кайра ийиңерге барып, кайра өзөңөр аркылуу келип, эки бутуңарга түштү. Мына сезип атсыңар, оң бутуңардагы оң бармак кыймылдады. Сөбө кыймылдады. Ортоңу сезди. Балагыңар менен сезип атсыңар. Ошол жарыкты алаканыңар менен сездиңер. Алакандын тышы менен сездиңер. Билегиңерден сездиңер. Bilekten öyle yığılıp bultundan sezdiler. Alaka uçurumlarda biriktirgen söğükü jetti. Al жерден силердин сол бутуңарга өттү. Сол бутуңар аркылуу болду, манжаларыңарга келди. Оң манжаңар сезди. Ортоңку манжаңар сезди. Аты жок манжаңар сезип атат. Балаңар сезип атат. Алаканыңар сезип атат. Алакаңардын тышы сезип атат. Билегиңер сезип атат. Булчуңар сезди. Кайра эки сөйөктүн кошулган жерине дал учуруңарга келди. Учуруңар менен сезип турасыңар. Кайра өйдө көтөрдүңөр өзөңөр менен. Çokunlarga alıp geldiler. Siz atasınlar. Karakuş beğenir siz atat. Çekenir sizdi. Oğun kaşınar. Sol kaşınar. Oğun gözüngör. Sol gözüngör. Murduңар. Murduңардын uçu сезип атат. Ийгиңер. Üstün kiygiңер. Astın kiygiңер. Jagıңар. Oң kulağыңар, sol kulağыңар сезип жатат. Бардык башыңардагы мээңер ар бир нейрон клеткаңар ал жарыкты сезип жатат. Жарык барган жерин жарыкка aylandırıp yatat. Kayradan sizlerdeki halkımlarga geldi. Dağılışıl yerden ağalandan kök nur geldi. Köküş nur aylandı. Köy koşuldu. Tamağardagı uyul menен sesip turasыңар.
Alar Biygirek bak, biygirek. özlerini bildire başladı. Çakıran ağrı şu yılın ağrı carkıldaya başladı. Çoğayıp başladı. Andan oldu iş başladı. Kökürök tuşka geldi. Yüreğim örgü girdi. Yüreğim örgü uktap жатқан. Gülgün öңdөгү сүйөңөрдү aralaşıp yüreğim nur çaça başladı. Özüңөрde balkı sezim başlandı. Den tartıp kayra denli kirgişken yerde gün çakırağara gelip gün çakırağar günde jarkılday başladı. Nurun çaça başladı. Al çoğayıp başladı. Deneye yılıp çıktı. Al bir olup da deneye sezip durdu. Şimdi kıldı koyula başladı. Sargı sütli öngdögü çakranardı. Jaltıratıp nur çıkarta başladı. Dalışıl dediğinde denengerde sivinin nuru kaptay başladı. Nağılda koyulun arka çıktığını kızıl bulkanlıyorlar. Yankırap nurun çaça başladı. Özüngür olsa jarkıray. Bardık sizlerin denegerdeki kilitler jarkaylanıp başladı. Bu lıkmanı bassaňar tursaňar da jarıktın nuru sizlerdemi iştey başlagandyktan sizlerdeki bugünkü jarıktı çoňoýtdular. Sizler her bir kiletkaňarga her bir kağlagan jeriňerge jarykty alıp baralasyňar. Jarykty alıp barup ykmasyny azyp үйrөнdiler. Her bir
Ооруган жергерге жарыкты алып барып, жарыктын нур кубаты менен өзүңөрдү айыктасаңар болот. Баардык клеткаңарды агартуу менен өзүңөрдүн ДНКңарды ишке киргизсеңер болот. ДНКңарды ишке киргизип өзгөртө баштаганда жашыңарды жашатсаңар болот. Бул ыкманы бассаң турсаңар да жасасаңар болот. Болгону азыркы балкуунун таткан сезимди жоготуп албай, улам кайталап, кубанычтын нурун кубаттап, балкыганды үйрөнгүлө. Силер балкыганда аалам балкыйт. Ааламдын балкуу нурун өзүңөргө тарта баштайсыңар. Ата теңирден калган бул улуу ыкма силерди кайып жөндөмдүүлүгүнө алып келмекчи. Ден терең соруп, кайрат демди ар бир клеткаңарга, тырнагыңардын учуна чейин дем алтканды үйрөнгүлө. Ар бир клеткаңар угуучу, көрүүчү, сезүүчү аң сезимге ээ болгондуктан силер бул ыкма менен триллиондогон клеткаңарды жаратмандык касиетке саласыңар. Баары өзүңөрдүн колуңарда болгондуктан өзүңөр нурга толсун, аны толтурууга, керемет дүйнөгө кирүүгө өзүңөрдү даярдайсыңар. Терең дем алып, өзүңөргө келгиле, колу бутуңарды кыймылдатып, отурган жериңерди сезгиле. Көзүңөрдү ачып, ыраазычылык билдиргиле. Ушул ыкма менен өзүңөрдү айыктасаңар болот, өзүңөрдү бактылуу кылсаңар болот, өзүңөр баардык көйгөйдү чечсеңер болот. Канчалык силерден кубат, нур кубат чыккан сайын силер башкадан да тазалай аласыңар, башка адамдарга жардам бере аласыңар. Силердин жарыңар менен миңдеген адамга карат, миңдеген адамга өзүңөрдүн соогуңар тиет, мындайча айтканда. Ошон үчүн өзүңөрдү ушунчалык бийик, ушунчалык жарык алып жүргөнгө үйрөткүлө, балкоонун үстүндө болгула.